Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mata ka jan miet shwaban paj ki kubor ki babania ngi nya pet shwai ki bat bakong san ai jingkren umodi yakin nong yashim benta ha ka Jaipur Mahakhel ong ba ka jing penlong yakum kini ki jat jingele kai kan yarap ban kintiu yaki riu don sap Sedang kejingelang jong ke G20 Energy Transition Working Group ke Beningkong ha Bengaluru ong URK Sing bakani kejinge kendo balai singi kan play lat play lenti ban kentop ya kejing penyar ya ke green energy ha ka perthai Bat thep kerteng henriu ngut ki kertong ha West Giant Hills bat khandai ngut ha Ribhoi District nalor prapu prangut ki we pat ki kertong Ki kubor ki babnia. Menteri rang ba do kari Narendra Modi matagasngi ul ai jingkren shakinong yashim benta ha ka Jaipur Mahakhel lengba ka video conferencing. Haba ai jingkren Modi ulaong baga jingpenlong yakum kini kijat jingele kai sports kan yarap ban kentiu yakidiu don sap. Ulaong ru baga sorkar ka pentikna ba uno unong yele kai sports onam sa din nakadaw ka jingbom biang ka pisa pilan. Ula penpau ya kajing kemen halor kajing kieu kinang yashim benta nakaliang kikentei hakabia day bat kajing bay tingka nakabenta katanat sports Modi ulaong baka MSMES kabade nakabenta kajing elekai ladek ban pentamai hakamang tingka jang ka sarkar pedeng पूरे मन से होते हैं वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं देश ने प्रयास किए परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा कॉमनवेल्थ खेलों में देखा जयपुर महाखेल में भी आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे Sedang kejingelang ke Beningkong jong ke G20 Energy Transition Working Group ha Bengaluru matagasngi harengkat ke jiadon lang Menteri Ketenat Power and New and Renewable Energy URK Singh bat Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Coal and Mines Prahlad Joshi Hakajing ai jingkren jong URK Singh udan jingkermen bakani kejing yalang balai singi lenter ha Bengaluru kan khmi benia halor kejing pendonkam kejing shngan bat kejing penkalaya ka boarding ha kerukom ka bakhuj basuba bat kan wat ru ikilat kilenti ban kenthop ya kejing penyar ya ke green energy ha ka perthai Kikerteng bahakli do jong kakam san hima sima ha Meghalaya kata Menteri rang ba gejela Konrad Sangma usembut Menteri rang ba uba Preston Tinsong Menteri Ketenat Transport uba Snyau Bhalang Dhar bat Presiden ke VPP uba Adent Basayomot kidai da pedang ki prapu prangut ki kertong ki belala tep kerteng nak benta ka election kabanlong ha ka arpunyau terik mata ubnai ha West Giant Hills District henriung wat ki kertong ki ladek ban tep kerteng henen kesngi kentop ya uba lasting suciang jong ka Trinamool Congress na mau kayau sitting MLA ka Nartiang uba Snyau Bhalang Dhar MDC barim na nangba uba nakaseng PDF uba Shem Hok Garot uba Garot unya kun persya ya sitting MLA ka 3 Raliang constituency uba coming one umbon uba ladek ban tep kerteng henen kesngi sa way pat MDC na sutengah saipung uba Richard Singh Lingdo ula penyaso syaka Congress banyak kun persya ya uba umbon sitting MLA jong ka UDP uba Nujor Ki Sungo ula dak ban tep kerteng banyak kun hakasien ka baar na mau kayau constituency 90% fokus di health sector, di water sector, di domestic sector untuk manfaat mat sao thu du biang won klem ko kiam po chon Aduh ko ya klem ngalai dan nonton bumiat kam ngalai le ngalor kita ko bamum di kam kan development gudawan ra ko siyong hamtam hejing itu waka education sector health sector road sector gini duman jo man kalwa ko siyong am chwa ka man kan ni akan hejing jo ngan man harap hoy kita Katba kasngi jong ka election syaka yeng dorbar thawan kalanang jan ki khandai ngut ki kirtong nakaleng ki seng san perthai ba pher hari Bhoi district kilayai beteng ban lek thep kerteng henen kasngi ki san ngut ki kirtong ki balek thep kerteng nakaseng TMC ki kenthop ya sitting MLA ka Umroi constituency uba George B Lingdo
uba Saralin Dorpang na Mauhati, uba Gilbert Nongrum na Umsning, uba Longsing Bay na Nongpo, bat Usan Moon Marak na Jirang constituency. U Dr. Ricky J. Sinken, u kertong ka VPP na Umsning, u kertong ka BJP na Nongpo, uba Marian Maring, uba Roswell Shadap, u kertong ka PDF na Mauhati, bat u kertong Shimet na Jirang, uba Faircasting Nongrang, kilalit bantep kerteng lang. Bun ba ki ba na ngiyo sibun ba ji hikai balong kumulong yalam jong konsensi ba kuju kopor balong kumulong yalam ha kecela ha kuju kopor ngala penok siniang katu kan ni nak benta karoi ka kiyo jong konsensi ban ngidang irup dang bun ba ki kam gunang sa sedien ata daw yon pai biang sen lumpuk dar ta kaji angut ba ki pai ba kin nang i ki kam ki bang latre pada kuju kopor ka ji ka kwadrit ba ngidam kam nomroi konsensi mdei ban sei tang no bikmat dengi kwa ba hang ni kasien umroy kan say yang nong yalambu hakajela. Hadin ka jing sya kren tomet hakaseng BJP uba Michael Carson Teo nen kasngi ularay ban aireng kum ukertong Shimet. Uba Carson Teo upen paw yung kajing sngaw binyaw, halor kajing sya thok hakaseng ban ay ka tiket ban aireng na ka North Shillong constituency. Men hakasngi palay kaseng BJP kala ay tiket ya uba M. Karkrang ban aireng na ka North Shillong da ka bakentat no ya uba Michael Carson Teo. Haba ay jing kren syakilat patay kubor, uba Carson Teo ulaong bakajing du nong jong u kaday tang ya ka sharp, om ya kajing iet na kipat ba. Syu ulakam baka BJP haka 17 North Shillong menta kadon hapadeng kajing bom ya sngaw tho jingmut na babun na kinong tray jong kaseng kikener kajing kersan ya u. Just a symbol that I have lost, but the love and the support is there. We are even more stronger, or we are even more determined to bring out the truth, to bring the support, and to win the 17 North Shillong. Ka election hagajilla Meghalaya habapet, kala long kum kakam yeng kamsem. Kihe kihan kibadon hakakam san hima sima, kikwa ba kikun kikti lani kibahayang basem, ken don lang hakajo karinsan, jong ka sinsyar kadar. Kani kalong kakubor kababniya. Kalabu jingkeli hakaba ka jingjiat iki kertong ka kedau syai bagi bahayang hasem kidon bentalang hakakamsan hima sima hapo ka jela kat baka yeng kasem jong upono agitok sangma bam kwai hadwar ublei lani ka yeng kasem jong umintri rangba barem ka jela umukul sangma kemlat nakani hakaba yadei bakani boro arteli kilong yeng jong konrat sangma bad umukul sangma kibot ikani ka ju karukom Hakawai pat kaliang, kakun, ringkat, kakurim, bad upara jong unang yalam ka seng TMC, umukul sangma, baro kenya aireng hakani ka election ka banwan, nalaki jong ki constituency. Kabapin chong shit syu kolong, ba unang yalam ka seng BGP, uba EL heng, uni aireng persya, balau persa jong ubalayo tiket banyakun na ka seng NPP. Kat bagi election kala nang jan, ka NPP kala ay tiket ru yaki arngut ki sipara, kata ikong Amperin Lingdo bat i Dr. Jasmine Lingdo. Kibanya kun na East Shillong bat na Nong Thamai Assembly Constituency. Kini ki arngut sipara, kilakam bakadei ka dustur jong kalong ying jong ki, mantap kerteng hakasngi kabaning konghi. It has always been a tradition of my family. Since 1972, our family has served the state of Meghalaya for 51 long years. So it has always been a practice and convention of my late father, followed by my late brother, maintained by me, and now my younger sister is also doing the same thing. Hakabaya day bat kalong yeng nakakur dhar, kata uba ngat lang dhar bat usnyo bahalang dhar, kini ru kem ya pher satya. Ukurtong ke NPP ubalong ru umentri ka kabinet, udasakyat lamari, uba day upateng uba a nakakur dhar, ukam bagani ka day ka jingbha nakabanta ka jela. Bat ong haki ni kipor ki bamenta, baro ki don la ka jong ka jingjien, bat ki kme ki kpa ki ai lat lut yala ki jong ki khon ki kti. These days everybody makes their own choices, and even parents give total freedom to their kids as per their qualification, as per their will. I think parents are allowing them to
make their own decision, and that is what they're doing. President jangka VPP na nongkram constituency uba Arden Miller Basayomon sungau yahap jingmun yakabor jangka pisa hakakam sanhima sima lani baka senchar khadar kandai na kaju kalongyang shu uloong balada kidan yakum kani kajingmun ken omtha Had it been VPP that we subscribe to the idea of dynastic politics and to the idea of money power in election, we would not have formed or launched the Voice of the People Party. Kajing penbenai ka result haka artarek ubanai jemang kan pensisha balada ka don em kataka senchar khadar na kaju kalongyang. Bureau report DD News Meghalaya. Mentapat nginya pet ya kajing long jing man kasu meneng ha shilong kajing shet kalong kat pra point iwe degree Celsius bar kajing kriat kalong nyo point iwe degree Celsius kajing ngem ka hau kalong lai pra na kashi spa min step bat nyo puwe na kashi spa jan mit kasun meneng kan rakyang hakikat to kaneki jaka Sashi sien pat ni penkamaya pi bayak ni ka kubor jungi pila ban pe haka jui kapor haka YouTube channel badru pila ban pe iki kubor ba man lakasngi haka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong Shwaban poi ka pakut jong ka tup kubor nganya pe biang sashi sien yaki mat ba kongsan Ai jing kren umodi yaki nangishin benta haka Jaipur Mahakil ong bagajing penlong yakum kini gijat jingele kai kan yarap ban ken piu yaki riu don sam Sedang kejingalang jong ke G20 Energy Transition Working Group ke Beningkong ha Bengaluru, ong URK Singh bakani kejinga kenduk balai sengi kan plelat ple lenti ban kentup ya kejing penyar ya ke green energy ha ke perthai. Bat tep kerteng henry ngut ki kertong ha West Giant Hills, bat khandai ngut ha Ribhoi District na lor prapu prangut ki wepat ki kertong. Depan lok katung ila poisha ka pakut jong ka tup kubor jungi metaga janmiet hadu bangin de syambiang bat pila syai ka sengi kublai pi baro